tlohela o bina jwang o robetse hona pina tsa dingaka o di rutuwe ke mang? Hobaneng o thiba motho a ntse letsa sekupu kehla O bua ka eng? Sekupu sa eng? sa letlalo mme hobaneng le metjhe O no ntse o bina o bua ka dikupu. nna bina ke bua ka dikupu atjhe khona ke tsoa mosemme Mohatsaka ke nahana hore re potapotwe ke maeditshile ho batla re khumame re rapele ka thata ka lebitso la ntate lla moralla moyo o halla ntate re tshirelletse o le ngwana ha rona mona moradi wa rona amen. Ke nahana moradi eno wa rona o batla re mokgalemelle ho tsamaya le mokgotsi yane ya hae ya bitswang Lesedi. O feng tate? Yane a kentseng difaha. Eya ke re yena ke yena ntse a ruta ngwana wa rona dipina tseo. A bona hore rampa kgethe difaha ha ona le kereke. Ha ke ra ke lo ntsha difaha tseo ke di kgaole. Yena a bona hore rampa tswa kereke. Pina eo e ne binwa ke Mmamoya ke pina e ne rata ke nkgono wa ka. Empa ntho e mmakatsang ke hore Mmamoya o ne so hlahe ka nako eno. Nkgono wa ka e ne le ngaka Nkgekge mona motseng mona wa Senekal. Ebe ke la ho qetela ntse ke utlwa bo dingaka Nkgekge. Ke ntlong ya thapelo mona. Ha o bine pinanyana tseno tsa bo dingaka Nkgekge mona.